Mwalimu Julius Kambarage NYERERE yavukiye muri Tanzania ku itariki 13 Mata 1922. Yize muri kaminuza ya Makerere muri Uganda na kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza. We Tanzania yemerwaga nka guverinoma yigenga mu mwaka 1960. NYERERE yabaye minisitiri w'intebe akuriwe na guverineri w'umwongereza Sir Richard Turnbull. Aho Tanzania ibereye repubulika mu mwaka 1962 ayibera umukuru w'igihugu kugera mu mwaka 1985. NYERERE watangiye urugendo rwe ari umwarimu w'amateka, icyongereza n'igiswahili, yakunzwe na benshi mu gihugu cye no hanze yacyo, agera aho yitwa baba wa taifa cyangwa se umubyeyi w'igihugu. Afatwa nk'umunyafurika nyawe waharaniye ko uyu mugabane ugira ubwisanzure busesuye, ko Afurika igira ijambo, akaba numwe mu bashinze umuryango umwe bwa Afurika uyuwa waje guhinduka African Union. NYERERE yibukirwa ku mbwirwaruhame yavuze zigaruka hanini kuri Afurika yifuzaga ishyize hamwe kandi iteye imbere. Ubwo Tanganyika yari imaze kwemerwa nka guverinoma yigenga mu mwaka 1960, NYERERE yabwiye General Richard Gordon Turnbull katemeranya n'abashobora gukandamiza abandi bitwaje ibara ry'uruhu. NYERERE yagize uruhare mu gushinga ishyaka Tanganyika African National Union TANU, ndetse ku gihe cye Tanganyika yayoborwaga n'ishyaka rukumbi. NYERERE nk'umuntu uharaniye ko Afurika yishyira hamwe yakunze kugira ati hatabayeho ubumwe Afurika ntahazaza yabifite. Uruhare rwa Mwalimu Julius Nyerere rukomeza kugaragarira ku buryo yafashaga cyane ivangura ry'uruhu rya apartheid ricike burundu muri Afurika y'Epfo, ndetse n'uburyo yayoboye bagenzi be bayoboraga ibihugu bitandukanye mu gukuraho ubutegetsi bw'abazungu mu cyitwaga Rhodesi, ubu cyahindutse Zimbabwe, cyangwa uko yasabwaga ubufasha mu Rwanda ndetse no mu Burundi. NYERERE yagaragaje ko adashyigikiye imikorere ya kapitalisme, aho ubukungu buba mu maboko y'abikorera. Mwalimu Julius Nyerere yibukirwa nk'uwari ufite imvugo yoroheje, ariko akagira ubuhanga bwo kuvugira mu ruhame, kandi akaba umuhanga mu bijyanye na politiki. Ibitekerezo bye, imbwirwaruhame, byakusanyijwe mu bitabo bye yise Uhuru na Umoja byo mu mwaka 1967, Uhuru na Maendeleo cyo mu mwaka 1973. NYERERE kandi azwiho kuba yarabashije guhindura mu Giswahili amakinamico abiri y'umwongereza William Shakespeare's, ariyo The Merchant of Venice and Julius Caesar. NYERERE azahora yibukwa bitewe n'ibikorwa yitiriwe bitandukanye birimo ikibuga cy'indege Julius Nyerere International Airport Dar es Salaam, inyubako iberamo inama Julius Nyerere International Convention Center, ikiraro cya Nyerere Bridge mu gace ka Kigamboni, ishuri ryo muri kaminuza ya Zimbabwe Great Zimbabwe University Julius Nyerere School of Social Sciences n'ibindi.